Right, uMutije Manindelo nokhuluma namhlanje ngaphansi komthuzo we-underground entertainment. Kodwa ke likhumbule ukuthi le akusi interview kodwa i-newsroom. Umfana onganawana zimpahla lawana umfana ogeza ngochago abanye beludla. Umfana omncane ngaphandle ngaphakathi ungangezwe. Kukhona ehamba labo angihambi ngedwa. Kuthi lapha ngihamba lo mlingani wami lapha uSasha. Bese ke ngithi esayidini lapha ke mphethe ke inkunzi lapha eyakumaphokothela. Inkunzi yakumaphokothela endaweni yaseDogwe eTholotsho. Ngicela ukuthi uhlale nje ulinde ukuhle kuphela uthatha amanzi ubeke la eceleni kuzo zonke indawo la ongabe khona ulungise le data ukwenzela ukuthi phela ungaphuthelwa. Ngokufisa kwami ngifisa abantu abambecule ngendlela esengavivinyeka ngekhona emculweni. Maybe mina ngingaba naso isibindi sokubhekana nazo lezo zinto kodwa ke abantu abamfisa ukuthi befunde beqinise bebe lezinye zezinto abangazenza ngaphandle komculo. Ya iphupho lami nginalo ukuthi angifisa abantu abambevivinyeke ngalendlela mina emvivinywa ngayo emculweni ngoba yazi ukuhlala udeleleka nje udelelwa ukudelelo ngelinangazi la ngumntwana omncane uzibuza ukuthi lo muntu ekwazi siyazonda but ngenxa yokuthi sifuna ukwenza lokho ukuthi sisemsebenzini sigcina isinkwa sethu ezandleni zethu sigcina singakwazi ukwenza ezinye izinto ezimendleleni kodwa ke laba abantu abavamise ukusithethisa amadoda elindanga kube nzima mase sidibana sensithi kukhumbula amazwi akho kuzobe sengathi singabantu bomsindo kanti hayi kuyazwela phela la ukuhlala uthethiswa umfana komunye umuzi nawe ungumfana futhi hayi ngaye somfana mina uhlala uthethiswa umfana komunye umuzi wena ungumdala kwenye indawo so nakhona